turashimira mwebwe rero muko mwadukurikirana muri mu karere gatandukanye, aba muri Australia, Canada, eka mu Burundi, eka n'ahandi ariho hose ushobora kugira uburyo bwo gushikirwa n'ibiganiro byacu. Turagwaye ikaze rero muri kino biganiro. Uno munsi turi kumwe n'umushitsi wacu, ntabwo ari umushitsi kwa musanzwe mumenyereye, n'umukozi w'Imana wacu musanzwe muri kumwe ibihe byinshi muganira ku ijambo ry'Imana. Turagwaye ikaze rero mwebwe muri kumadukurikirana, tugusabe ushobore kugira share kuri kugira ngo ibiganiro bishobore gushika kuri benshi. Eka tutarabandanya tubanze tumuhe abaramutse. Karibu ndabaramukije mu izina rya Yesu. Karibu turongeye turabonanye, turaza gusangira ijambo ry'Imana. Amen. Nk'uko mubyumvise, aragiye mu mwanya arashobora kuganira namwe mu ijambo ry'Imana. Eka wewe ndagusabe gukora gukurikirana, ubandanye ugera share aka kanya kugira ngo abataramenya ko turi ku murongo bashobore kumenya ko turi ku murongo, hanyuma baze bashobore gukurikirana mu biganiro byacu. Eka tutarabandanya, eka tubanze tubashikirize akaruhuko, tubanze ducishemo akaruhuko gatoyi, hanyuma turaca tugaruka hano muri studio kugira ngo tubandanye n'ibiganiro byacu. Eka mbandanye kandi ndabasaba kandi mubandanye kugera share kugira ngo ibiganiro byacu n'ijambo ry'Imana agiye kudushikiriza umukozi w'Imana wacu kuno munsi rize gushika kuri benshi ubwo naho mukanya. Kwizera 90 TV iragushikiriza ibiganiro bitandukanye, inyigisho z'ugwaruka gwerekana impano zitandukanye kugira uzisangire n'abandi. Kwizera 90 TV irigisha abana ibintu bitandukanye. Kwizera 90 TV turagushikiriza utugenegene eka n'ijambo ry'Imana ku bwinshi. Kwiragiza ibiganiro vya Kwizera 90 TV mu nshuti n'abagenzi. Kwizera 90 TV, Kwizera 90 TV iraguha n'umwanya kugira ngo utange impanuro kugwaruka tutaravye aho uherereye. Kwizera 90 TV makes life better. Eka tugushimire wowe ukora gukurikirana, eka tuguhe karibu kandi hano mu biganiro byacu. Nizere yuko mwamaze kugira share. Uyu mwanya rero ni wa mwanya umukozi w'Imana agiye kuganira namwe mu ijambo ry'Imana. Mube hafi nawe kugira ngo mugire icyo muhakura. Karibu, murakoze. Karibu mama Kevin. Ndabaramukije kandi mu izina rya Yesu. Kuri uyu munsi nongeye ndagarutse kugira ngo abashikize ijambo ry'Imana ridufashe muri uru rugendo turi muri iyi si, ribafashe kugira ngo tubashe guhinduka, tubashe kubaha Imana, tubashe kugendana n'Imana mu minsi yose tugendagenda kuri iyi si, tukihumeka umwuka w'abazima, kugira ngo dushobore kuzobona Imana umunsi twavuye muri uyu mubiri, tukazoja kuba mu bundi buzima butagira iherezo. Abantu benshi barazi ko igihe umuntu avuye hano mu isi ntabwo biba aba ariho ugarukiye, imbere hari ubundi buzima. Ugiye kubonana n'Imana, ugiye kubonana na Yesu, hariho n'ubundi buzima, ukabaho ibihe bitazoshira, akagushira mu buturo bwiwe bwera, mukabana imyaka yose. Niyo mpamvu tugomba guhinduka, tukagira umutima wubaha Imana, tukava mu byo mu isi turimo bitabereye ihoraho, kugira ngo tuzicane n'Umwami Yesu mu bugingo budashira, twicane n'Umwami Yesu mu kirimba cyiwe cyo mu ijuru, dusangire na Yesu. Yarasize abitubwiye neza ko ugiye kudutegurira ibyicaro. Ibyicaro biriyo ni byinshi, amazu ni menshi, tugasangira no kuri ya meza na Yesu yagiye kudutegurira. Biradusaba rero kugira ngo tuze turumviriza ijambo ry'Imana, dusome Bible, duhinduke, tuve mu bibi tuje mu byiza, kugira ngo tuzobone Yesu twicarana nawe imyaka
n'imyaka yose ibihe bitazoshira amen. Mbere ya byose rero kugira ngo ndabashikize iryo jambo ry'Imana nateguye numva ryofasha umuntu wese atuye ku isi, numva ryofasha umuntu wese Imana yaremye ikiremwa muntu kiri ku isi, bitaravye ibihugu arimwo, bitaravye uwo ari we, bitaravye umuzungu umwirabura, bisaba umuntu wese yaremwe n'Imana ahumeka umwuka w'abazima yaremwe n'Imana. Ubwo rero reka tubanze dusenge kugira ngo tubashikirize ijambo ry'Imana. Mana yadushobora byose mwami ijuru n'isi, turagushimiye ko watugejeje muri iyi studio, turagushimiye Mwami Yesu ko umukozi wawe ari ku buhinga bw'ibyuma, ko wamurinze tukatwongeye guhura gihumeka umwuka w'abazima, kandi turagushimiye Mwami Yesu ko igihe tuza kuba turi kumwe n'uyu mukozi wawe ku buhinga bw'ibyuma uza kuba uri hafi yacu. Kandi Mwami Yesu turagusaba abantu bose baza kumviza ijambo ku isi yose abo riza kugera ko rize kubagirira umumaro, rigira aho ribakura, rigire naho ribashikana. Ibyo tugusabye mu izina ryawe ryera amen. Muri bake tudatinze tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya yera muri Yobu 28 umurongo wa 28. Amen. Muri Yobu 28 umurongo wa 28 haravuga ngo, maze ibwira abantu ati raba kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko gutahura. Amen, amen, amen. Reka turisubiremo. 28 Yobu umurongo wa 28, maze ibwira abantu iti raba kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nibwo bwenge niko gutahura. Amen, amen. Ijambo ry'Imana rirakomeye cyane, ijambo ry'Imana rirahambaye kuko n'ijambo ryahumetswe n'Imana. Ntago ari ijambo cyangwa ari sentence umuntu yiyandikiye, oya, nibyo by'Imana byavuye mu kanwa kayo. Niyo mpamvu ari ijambo rihambaye cyane, niyo mpamvu ari ijambo rikomeye cyane. Iri ntabwo ryari kuvugana twebwe abantu, ryari kuvugwa n'abamarayika gusa, kuko twebwe turi abantu buntu, ariko Imana yaraduhaye icyizere irindwi ku mwana wayo Yesu Kristo adupfira ku musaraba Golgotha, aramena amaraso yiwe azira twebwe abanyabyaha, tubona gukira, tubona guhabwa kurivuga no kurisoma no kurimenya, tubona kugira ubwenge no gukanura no kuva mu mwiza tuja mu muco. Niyo mpamvu tubasha kurivuga, no kubera Yesu yatwitangiye ku musaraba akamena amaraso yiwe akadukiza. Iryo jambo ry'Imana rero mwumvishe ko Zaburi 28 umurongo wa 28, maze ibwira abantu. Yobu 28 umurongo wa 28, maze ibwira abantu iti raba kubaha Uhoraho nibwo bwenge. Amen. Abantu benshi cyane bazi ko iyo wize amashuri menshi ukamenya ubwenge bwo kugira amatekinoloji, ukagira ubwenge bwo gukora ibintu bitandukanye, nk'aho Imana yaguha ibintu byinshi byo gukora, abantu benshi bafise ubuhinga, kila muntu wese afise ibintu azi gukora, kandi ugasanga ni ibintu bisaba ubwenge koko. Cyangwa umwana akaja mu ishuri, cyangwa umuntu akaja muri high school, mu makareji, muri universite, bakaba bagiye gukoresha ubwenge muri universite. Ugasanga abantu benshi cyane bazi ko ubwo bwenge twiga mu mashuri, cyangwa abana biga mu mashuri, cyangwa abasore n'inkumi biga mu mashuri, ko ari bwo bwenge koko bushobora kutugeza kuri finali y'umunsi wa nyuma. Ariko hano mu gitabo kera Bibiliya yera haranditse ko kubaha Imana ari bwo bwenge. Ntabwo ari je ndabivuze, ndabisomye mu gitabo cy'Imana yahumetse. Kubaha Imana ari bwo bwenge. Ni byiza cyane ko twubaha Imana. Urumva ko kubaha Imana ari bwo bwenge, ariko bya bintu tuza kwiga mu mashuri turiko turakarisha bwa bwenge Imana yaduhaye. Imana ishaka dusabe n'ubwenge tuyibusabe, iduha imbaraga kugira ngo tubashe kuyubaha, iduhe n'ubwenge kugira ngo tubashe kugendagenda mu nzira ikunda, tubashe gutembera mu muco wayo, no kubaha amabwiriza yaduhaye, no kuva mu mwiza tuja mu muco. Ibyo tuzobibashwa n'Imana yonyene, kandi tuzobibashwa turondeye Imana, ntabwo bizizana.
ubwo bwenge rero ahantu tubukura iyo twasenze cyane tugafokasinga n'Imana, tugasaba Imana inkomezi zo mu mutima kugira ngo dukurikirane Imana, kugira ngo Imana iduhe imbaraga, iduhe ubwenge, kugira ngo tubashe kuyubaha no kuyisenga no kuyimenya, kwanza no kumenya Imana icyo ari cyo, no kumenya Imana iyo ari yo. Imana rero ni Imana yaremye isi, ikarema ijuru, ikarema ibiti, ikarema isi, ikarema inzuzi, ikarema amaosheni, ikarema ibigendera hasi, ibigendera mu nzuzi, amasamaki, ingona, ibiki, ikarema n'inyoni ziguruka, ikarema ibiti, ikarema isi yose, ikarema abantu. Iyo niyo Mana rero turiko turavuga uyu munsi. Abantu benshi cyane bazi ko bavutse gutyo gusa, ariko twaremwe n'Imana. Kandi iyo Mana rero ntabwo yaturemye ngo biraheze gusa. Yadusize kuri iyi si yaremye kugira ngo tuganze ibintu byose biri muri iyi si. Hanyuma rero tuhejeje kubiganza tugire kuyubaha, kuko ariyo muvyeyi wacu mukuru ari we yaturemye. Abenshi cyane bazi ko umuvyeyi ari papa ari mama, n'abavyeyi bacu, ariko dufite uwundi muvyeyi mukuru ari we Mana. Iyo yahaye gift abavyeyi bacu bakaturonka twebwe abana, tugomba kumubaha rero kuko ari we muvyeyi mukuru, ari we yaremye abavyeyi bacu, natwe akongera akaduha abavyeyi bacu, akaturema tukaba abana b'abo bavyeyi. Urumva Imana yaremye abantu bose, niyo rero yo kubahwa, niyo yo gusaba ubwenge, niyo gusaba ikintu cyose dukeneye, kuko niwe muvyeyi wacu mukuru. Ubwo rero abantu benshi cyane baravuga ati twararemwe byaraheze, nta bindi. Oya, hari umunsi rero umwami Yesu azogaruka gutora abantu biwe yasize kuri iyi si, akaza kutubaza ibintu twahakoreye, tukaza kwisigura, tukaza kwerekwa ibyiza twakoze n'ibi twakoze. Ni byiza cyane rero ko twosaba Imana ubwenge kugira ngo igihe Yesu azoza gutora abantu biwe azosange twiteguye bwa bwenge bwo kubaha Imana, bwa bwenge bwo kuva mu byaha, tukaba yarabashije kubuduha twayisabye, twasenze, twavuye mu kibi n'icyiza. Tuzobikura hehe rero? Ntabwo uzosenga gutyo gusa, biragusaba wegera aho uri, ari mu makontina atandukanye. Amakontina ni menshi ku isi, ku mpande zose z'isi, mu masiteti nk'ayo iwacu muri Amerika, amasiteti 50, hariyo amasengero yubaha Imana, hariho abapasiteri, hariho abakristo. Urabegera iyo uzi kubana nabo, ukababwira ko ushaka ubwenge bw'Imana, cyangwa ushaka kubaha Imana, ushaka kuva mu mwiza uja mu muco. Barakuyobora, bakagufasha, bakakwiyegereza, bakakwigisha kugira ngo uve mu icyaremwe gishasha. Kandi nawe ugakomeza usenga, ukihana ibyaha, ukaba ugerageza kuva mu cyaha, kureka icyaha Imana idakunda. Ubwo rero murumva ko Imana ariyo itanga ubwenge. Ntabwo ari bwa bwenge tuja twigishwa n'abaprofeseri, ntabwo ari bwa bwenge tuja twigisha n'abatica. Ni ubwenge buvuye mu ijuru, buvuye mu maboko y'Imana, nibwo buzotuma tubona ubwami bwo mu ijuru. Burya bwenge twiga mu college, burya bwenge twiga kuri university, burya bwenge twiga muri high school, burya bwenge twiga muri primaire, ni ubwenge dukoresha hano mu isi. Iyi si rero ni transite, n'ahantu turi gusa dutegereje kuva mu mubiri tuja mu bundi bwiza. Kuja muri ubwo bwiza rero uzohaja wahakoreye, ntabwo ari ukwicara gusa. Uzohaja wakize wihanye ibyaha, wakoze neza, wagororokeye uhoraho, ufise ubwenge. Ubwa bwenge namye ndababwira ko ari ubwenge bwo kubaha Imana, atari bwa bwenge twije muri college cyangwa kuri university cyangwa abantu benshi bari kubariga mu mashuri. Oya, ni ubwenge bwo kubaha uhoraho, ni ubwenge bwo kwanga icyaha, ni ubwenge bwo kuva mu byaha. Ntabwo ari ubwenge twiga mu mashuri. Ubwenge buri kubiri, hari ubwo twiga mu mashuri n'ubwenge dusaba Imana ikaduha inkomezi, ikadukura mu byaha, ikadushira mu muco, tukiga kuva mu byaha, kwihana ibyaha byacu umunsi ku munsi, tukiga kwanga icyaha, tukiga gureka ikibi, tukiga guharanira gukora ibintu byiza bishobora guhesha Imana icyubahiro. Ubwo nibwo bwenge rero hano muri Bibiliya batubwira ko kuva mu byaha niko kutahura.
hari umuntu twigeze kuvugana arambwira ngo yarize ariko aja muri ashaka PhD, ngo ni umunyabwenge afite amafaranga menshi, ariko nanje ndamubwira iby'ubwami bwo mu ijuru, ndamubwira ko kwanga icyaha ari bwo bwenge. Arambwira ati nubona aho byanditse urabimpe, nzoca amenye yuko iyo Bibiri ivuga ukuri koko. Urumva abantu benshi cyane bazi ko kugira amafaranga bakagira ama PhD ko ari bwo bwenge, ariko bene data mu twisi yose bari muri Amerika, Australia, Canada, Europe, Africa, za Oceania, mwese ubwenge, umuntu uzi ubwenge n'umuntu yubaha Imana, n'umuntu yavuye mu byaha, niko Bibiri itubarira. Igihe utarava mu byaha, Imana igufata nk'impumyi kandi igufata nk'umuntu umuntu yapfuye. Ni byiza cyane yo muve mu byaha, muje mu muco, muve mu bupfu, muje mu bunyabwenge. Ni byiza cyane no kwiga ayo mashuri kugira ngo bigufashe gukora imirimo y'imisi yose. Ufite ubwenge bwo mu ishuri 100% uragira n'ubwenge bwo kubaha Imana, n'ubwenge bwo gukorera ijuru. Abantu benshi cyane barubaha Imana, baravuye mu byaha kandi bafite ama PhD, bafite ayandi madigiri, barubaha Imana bakaba abakozi Imana kandi bakubaha Imana. Muri Bible twarumvishe umukozi w'Imana Luka, umukozi w'Imana Luka yari umudogiteri. Urumva ko ufite ama PhD bitakubuza no kubaha ubwami bwo mu ijuru, kugira ngo no kuva mu byaha, kubaha Imana, gukizwa. Ntabwo PhD izokuriza mu ijuru. Warakoze PhD gusa cyangwa za masters ngo ntabwo zishobora kukugeza no ku irembo ry'ijuru. Hari ibindi bikorwa rero bizokugeza mu ijuru, bizoguha kubaha Uhoraho, bizoguha kubaha Imana. No kuva mu byaha niko kujijuka ari bwo bwenge. Ubwita bivuye mu buri impumyi kandi buri umupfu. Ijambo ry'Imana cyo ritubarira, niko Uhoraho atubwira kubaha Imana ko ari bwo bwenge. Tugerageze tuve mu byaha turimo. Iyi si iriko iradukwega cyane, iyi si irakwega abantu cyane. Abantu barakunda isi cyane. Igitangaje cyane, abantu bakunda isi ntabwo bakunda Imana. Uko bakunda isi, iyo bariko bakunda Imana, ijuru ryobaye hafi, twozogeye mu bwami bwo mu ijuru turi benshi. Ariko hano ku isi hari ibidukurura cyane, byinshi cyane. Kandi mwese abantu muri ku isi murazi bikururana. Hariho akaboregwa, hariho kurwana, gutukana, hariho kwankana, kunegurana, kuvugana, gusuzugurana, gusebanya. Harimo uburozi, harimo ikeba, harimo ubupfumu, harimo ubusuma, harimo ubusambanyi, harimo ubwicanyi, harimo abagabo gutora abagore benshi. Hariho n'abagore muri ibi bihe batorana ku bagore, abagabo batorana ku bagabo. Harimo abagore bafite abagabo benshi, harimo abakobwa bafite abagabo benshi, abasore bafite abagore benshi. Ibyo byose bituma udashobora kubona ubwiza bw'Imana. Ibyo byose bigutera kuba impumyi, akaboregwa, byose kudandahirwa n'ibyaha by'umurengera. Ibidukwega muri iyi si ni byinshi cyane. Igihe wasabye Imana ubwenge ikagukura muri ibyo bidukurura, niwe uzobura umunyabwenge. Gukunda amafaranga, gukunda ubutunzi, gukunda ibintu byiza bituma ataho bizokugeza. Urumva rero byose n'ibintu bikurura ikiremwa muntu kiri ku isi. Iyo rero wasabye Imana ikaguha ubwenge, ikagukura muri ibyo, uba wacitse ikiremwa gisha, ukaba umwana, ukaja mu giharuro cy'abana b'Imana kugira ngo uzobone ijuru. Ubu buzima turimo imbere hari ubundi. Imbere hari ubundi, imbere hari ubuzima bubiri. Hariho ijuru hakaba n'umuriro. Iyo wakoze neza uzobona ijuru, wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka urahumva n'igihonomo. Ubwo rero bene data, abavukanye b'isi yose, abantu bose twaremwe n'Imana tutuye isi, ni byiza cyane ko twogaruka tukubaha Imana, tugasaba inkomezi Imana, tugasaba ubwenge Imana,
tukabana n'Imana umunsi ku munsi, tukiragiza Imana ikaduha ubwenge, tukayisaba ubwenge bwo kuva mu byaha, ubwenge bwo kwihana, ubwenge bwo kwanga icyaha n'akaha, ubwenge bwo kuva mu byaha by'umurengera ibi za kameremere zacu zidukwega. Imana ifise imbaraga zikomeye, umwami Yesu arahambaye, n'umwami ahambaye, n'Imana iri hejuru y'amajuru, n'Imana ikomeye cyane. Nta kintu na kimwe ananiwe gukemura, nta kintu na kimwe kimunaniye guheza, ntinaniwe guhindura umuntu. Iyo wamwiyegereje ibyo ushaka byose arabiguha cyangwa akaguhindura icyo ushaka ubwo bwenge irabuguha. Ushaka kuzobona ijuru irakwigisha ikakwereka ukuntu ugomba kuzobona ijuru. Kandi irafise abakozi bayo yashize kuri iyi si benshi cyane, ku isi yose barahari ni benshi. Irafise abapasiteri bayo, irafise abarimu, irafise abadiyakoni, irafise abakristo bubaha Imana. Abo nibo bakozi biwe bashobora gufasha abantu bifuza kureka ibyaha, bifuza kuzomenya ubwenge, bifuza kwanga icyaha kugira ngo bazobone umwami Yesu w'abanyabwenge. Ndibuka umwami Salomo atangira kuyobora Israeli, yayoboye ari umwana muto, aravuga ati aba bantu sinoshobora kurongora iki gihugu, reka nje gusaba Imana ubwenge. Yaragiye arasaba ubwenge kugira ngo yihe ubwenge bwo kuyobora iryo hanga ryiwe, abo bantu biwe yaremye. Yaramubajije ati usabye ubwenge gusa? Yaciye imwongerera n'ubutunzi. Ubwo ibintu kwa Yesu byose biriyo, harimo inzahabu, hari amafaranga, hari ubutunzi. Yesu niwe wabufise mu biganza byiwe, ibiri mu isi no mu ijuru n'ivyiwe byose. Iyo wamwubashe ukava mu byaha, ukabatizwa mu mazi menshi, ukihana, umunsi ku munsi muragenda, nicyo ushatse cyose arakiguha. Yama ari hafi yawe, ni umuvyeyi, ni Imana ihambaye, niwe yakuremye, niwe yaturemye. Akunda umuntu ariko akanka ibibi dukora. Urukundo adukunda ntabwo dufise ukuntu rungana. Urukundo umuntu adashobora gukunda umuntu n'umwe, n'urukundo rwihariye ruhambaye, n'urukundo rw'Imana ikunda abantu biwe yaremye. Niyo mpamvu ari umuvyeyi wacu akomeye. Iyo twamwegeye tukamusaba icyo dushaka cyose aragiduha, ariko azoryoherwa cyane iyo tuvuye mu byaha. Aradukunda ariko akanka ibyaha dukora. Tugerageze rero tuve mu byaha kugira ngo twubahe Uhoraho, twubahe umuvyeyi wacu yaturemye. Umunsi yaje gutora abantu biwe bamugororokeye, azasange abantu benshi tubasha kubona ubwami bwo mu ijuru. Ntabwo atoranya, ntaraba uyu n'uyu, araba umuntu wese yaremye. Ntaraba umugufu, umuremure, umuzungu, wirabura, ntaraba amoko, ntaraba urushato, ntaraba imishatsi migufi n'imiremire. Araba umuntu wese yaremye agashira ku isi. Niwamuhamagara aritabaraza aragufasha, niwamuhamagara aritabaraza kurongora mu bintu utabashije kubasha, arakuja imbere akurongore. Niba ubugwayi bwinshi bukaze aragukiza. Nimba urwaye coronavirus aragukiza. Nimba urwaye amakanseri, ama HIV, nimba urwaye ingwara zihambaye zose, niwe mudogiteri akomeye, niwe muganga ahambaye, niwe afite imiti ihambaye mu biganza byiwe. Ibyo abadogiteri byananiye byose arashobora arabikiza. Ubwo rero iyo Mana yacu, uwo mwami wacu, tumusaba ubwenge kugira ngo tuve mu byaha, tumusaba ubwenge kugira ngo tuve mu buhumyi, tumusaba ubwenge kugira ngo tuve mu bupfu, tuvemo abantu bazima, ducike ibyaremwe bishasha, kugira ngo kuri wa munsi tuze tumubone. Ibyo ntabwo tubikorera kugira ngo abari amafiteri turiko turakora, ntabwo tubikora kugira ngo bibe ari nko kumakinga fani cyangwa kuryoherwa n'isi cyangwa oya. Turiko turabikora kugira ngo umunsi twavuye muri iyi transit yo muri iyi si, kugira ngo tuze tubane nawe mu ijuru, ahantu heza umuntu atagwara adapfa, aho tutagira ibyago, aho tutagwara ibyorezo, ingwara z'ibyorezo, aho tutagira ubukene, aho tudasaza, kugira ngo tuzobane nawe mu ijuru imyaka yose. Navuze ko ari we Alpha akaba Omega, uwa mbere n'uwa nyuma.
ni Imana imwe rero, ni Imana Jehova, ni Imana uhoraho, ni Imana Nisi, ni Imana ishobora byose, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Iburahimu, ni Imana ikomeye cyane. Abantu bose dutuye isi turayizi ko ari Imana. Iyo twageze mu byago nta muntu umwe atamenya ko Yesu ni Imana baza kudufasha. N'umuntu ataja mu rusengero turi mu Kristo arasenga Imana kandi ikamufasha. Ariko iyo ibyago bihavuye ntugira ngo ukurikirane kugira ngo focusinge niyo Mana, kugira ngo winjire inside, kugira ngo ukorere uwo mwami yagukuye muri ibyo byago, ufocusinge no kuva mu mwiza uja mu muco, ahubwo tuyitakambire twahuye n'ibikomeye. Niyo mpamvu navuze ko ifise urukundo rukomeye, iradukunda cyane ariko ikanka ibyaha dukora. Uko uwo mutakambira kose araza akagufasha, ariko iyo aje kudufasha nawe ashaka ko natwe twumukurikira tukaba ibyaremwe bishasha, kugira ngo tuzobane mu ijuru, kugira ngo tube abantu bamwubaha mugororokeye, tudakora ibyaha. Twabwiye ko yanga ibyaha, aradukunda ariko akanka ibyaha dukora. Tugerageze tuve mu byaha, tugerageze tumusabe bwa bwenge, tube abanyabwenge, tuve mu bupfu, tugerageze tuve mu byaha. Kuva mu byaha niko kuba umunyabwenge, hano niko yatubariye. Ntabwo rero Bibiliya itubesha, kandi ntabwo Imana ibesha. Iyo yavuze iba yavuze. Ibi navuze ni ibintu Imana yabwiye twebwe abantu. Reka nsubiremo gato kugira ngo muvyumve, mwumve ko ari Imana yabivuze. Haravuga ngo maze ibwira abantu iti, raba kubaha uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko gutahura. Murabyumva ni Imana yabivuze, nta mwana w'umuntu yabivuze. Yarabitubwiye twebwe. Nimba rero yarabitubwiye, ni byiza cyane ko dusaba Imana inkomezi, dusaba Imana idushoboze. Imana ifite ukuboko gukomeye. Dusaba Imana ihindura imitima yacu, niyo iduhindura kuko ariyo yaremye imitima yacu, iduha imitima mishasha kugira ngo tuve mu mwiza tuje mu muco, kugira ngo tureke kwankwa gukora n'ivy'Imana yanka, ibidukize, iduha imitima mishasha ikomeye ifite imbaraga yo gufightinga ibyo Satani dukwegamo cyangwa iby'isi dukwegamo, kugira ngo umunsi yaje gutora ishengero aze asange turi bazima, twamenye ubwenge, twavuye mu byaha, twasi ibyo yanka, twakunze ibyo akunda, turi mu muco, twavuye mu mwijima. Twavuye mu mwijima, Abanyarwanda bavuga umwijima, Abarundi bavuga umuco. Urumvira ijambo ry'Imana, ijambo rikomeye cyane kuko ni ijambo ridusaba kureka ibyaha. Abantu benshi cyane bakunda iyo bari mu byaha, bumva ariho banezerewe. Ariko umubwiye kuva mu kureka ibyaha arashavura cyane, akababara cyane. Urumva ibyaha biraryoshe iyo birimo, ariko iyo wamaze kubivamo, Imana yaguhaye bwa bwenge bwo kwanga icyaha, ikaguha bwa bwenge bwo kuva mu byaha no kubiheba, uca usanga ibintu byose wakoze usubije inyuma amaso yawe, igihe cyose wataye uri mu byaha cyangwa ugendera mu isi, usanga uwo mwanya wose warawononye ari impfabusa, ata kintu kizima na kimwe wigeze ukora. Ukababazwa n'ukuntu wari ubirimo, ukumva urababaye cyane, umutima urababaye ko wari muri ibyo bintu, ukibaza ati kubera ko Imana itampaye ubwo bwenge kuva kera kugira ngo mbengeze n'isaha ni muri ubwo bwenge. Bene data, kuba mu Mana ni byiza cyane, biraryoshe, ni byiza cyane kuko hari igihe ugera umudogiteri akakubwira ati indwara iyi ntabwo dushoboye kuyivura, twagerageje byanse. Ariko iyo ubashije kumenya ubwenge ukabwira Yesu ati Yesu, abadogiteri b'abantu waremye wahaye ubwenge bwo kuvura abantu bananiwe, bambwiye ko atari imiti bagifite byabananiye. Iyo umubwiye wiyejeje, wavuye mu byaha, wamenye bwa bwenge, arakuvura. Niyo umuhamagaye aragutabara, akagukiza za ndwara. Ahantu hose wowe uri, nubwo waguye mu cyobo, nubwo wagize ibibazo bihambaye, nubwo wagize amagisida, nubwo uri mu ntambara zitandukanye zo kuri isi z'ibyago, ibibazo, umubabaro, agahinda, ubupfubyi, ibiki, iyo umuhamagaye araza akagufasha. We ijisho ryiwe rirabira ahantu hose icyarimwe, isi yose isegonda rimwe ibiriko yareba abantu biwe yaremye. Araba ari guhura na gisida, araba ari guhura mu byago, araba agwaye, araba ashonje, ari impfuvyi, abapfakazi,
ari abana batabona abavyeyi, ari abagore batabona abagabo, ari abagabo batabona abagore, ari abagiye kwicwa, ari abaguye mu mitego y'abansi, ari abakubiswe, bose irabarabira icyarimwe. Wabajije kwitabarira watabaje iratabara. Niyo mpamvu rero tugomba kubaha umuvyeyi wacu Imana, tukamusaba ubwenge kugira ngo dukore ivyubahisha Uwiteka mu maso yayo. Niturebe ngo cane cane example ngiye gutanga urugero mu bantu batumva Icyongereza. Urugero tugiye gutanga, twabaye mu bihugu by'iwacu aho tuvuka muri Afurika. Ntabwo iwacu muri Afurika twaba mu masiri, mu big city, ntabwo twaba mu miji minini cyangwa abenshi baraba mu masiri cyangwa mu capital cyangwa mu miji, ariko 100% abantu benshi bakunda kuba mu vyaro, mu kijiji, mu giturage. Ariko umajije kureba imbaraga Imana yakoresheje kugira ngo ituzungurukishe, idukura Afurika, ituzane muri Australia, muri Europe, muri Canada, muri Amerika. Iyo uri kurabitekereza ukabiraba ubona ari ibintu bisize ubwenge. Aha muri ibi bihugu hakunda kuza abaperezida baje mu manama, hakunda kuza abantu bahereje PhD baje kongeza ubundi bwenge, abadogiteri bo hejuru, abana b'abatunzi, abantu bakomeye cyane. Ariko yafashe umuntu atazi kwandika no gusoma, atambara n'ikirato, iramuterura imuzana hano hantu. Suko yari naniwe kutugumiza muri Afurika, suko yari naniwe kudufata ngo iduhe bino bintu yatuzanye mu kuba hano hari iwacu. Yo yari ifite plan yayo, yari ifise icyo ishaka kugerako. Iyo uriko abantu benshi cyane kubera kubura ubwenge, bwa bwenge Imana yavuze hano, bakibereye mu byaha, bakibereye mu by'isi, bo bagira ngo cyaraturitse, twarashise, turaryohewe, turi nko mu ijuru. Oya, haracyari urundi rugendo ruhambaye cyane. Kuba yaradukuye muri Afurika tuzana hano, umunsi Yesu azoza gutora abantu biwe muri iyi minsi, azotubaza impamvu yatuzanye ngaha twajya tukakorera ibyankwa n'Uwiteka, ibyankwa n'Imana. Abantu benshi cyane muradamaraye, yamara twari tuzi muri Afurika twisenga, iduha amadosiye atoke, tuzogera, tuzoyikorera, tuzoyubaha, Mana yanje dutabare. Hariya turi mu madosiye twarasenga cyane, twasenga ijoro n'umutaga kuko narabibayemo, twari kumwe n'abandi bantu. Ariko imajije kutugeza hano hantu, bamwe baciye baja mu bintu by'akaboregwa, ubusambanyi, ubusuma, bagiye mu kugwana, bagiye mu kunywa ibiyobyabwenge, bagiye mu kurasana. Abandi bataye abagore bakuye muri Afurika byari 10 barabata batora abazungu. Abandi bagiye mu bintu by'umurengera, mu kaboregwa k'umurengera, bagiye mu biyovyabwenge, bagiye mu kwambara amapataro akoroka. Iwacu muri Afurika Imana yari yaraduhaye ubwenge, nta muntu wo muri Afurika akorora ipataro. Ku bantu b'abasore, abapapa, abahungu, n'abantu bambara neza kabisa. None twageze ngaha, za mpuzu na bwa bwenge yari yaduhaye bw'iwacu, tugeze aha twinjira muri bya bigirwamana byo ngaha, dukurikiza ibyo twasanze abantu bambaye gusa. Turambanura ipataro, turazita, tukazambara zidakwiye kwambarirwa. Aho rero twabaye imburabwenge burundu. Noneho na bwa bwenge na ya mico y'iwacu yari yaduhaye tuza kwigisha abantu ho ngaha bakuye amapataro, ntitwabashije tubaha urugero, twabashije duca natwe dufatanya nabo gukora iby'Imana yanka. Ntabwo rero twari twaje ngaha kugira ngo tuje kuryoherwa n'imivinyu. Muri Canada bavuga amave, kubera Canada ivuga Icyongereza. Tuje kunywa amave, tuje kunywa amawayini. Muri Amerika, Australia bavuga Icyongereza, amawayini, abavuga Ikirundi, imivinyu cyangwa amabiya meza, ibiyeri byiza, ibintu byose bigezweho byinshi biri muri ibi bihugu. Imana yari ifite plan rero. Kira muntu wese yazanye muri ibi bihugu
izokudaya ikintu yagutumye gukorera hano, yagutumye kumenya ubwenge yarakuzanye kugira ngo ikwereke ukuntu ikomeye, ikwereke ukuntu amaboko yayo yahambaye, ikwereke ukuntu ari Imana ikomeye, ikwereke ukuntu ikuzi, ukwereke ukuntu ushobora kuza guhindura abandi bantu bo ngaha bavuye ku Mana. None nawe warahageze uca winjira muri bya bindi ba bantu baha bakora bituma Imana idaheshwa icyubahiro. Ikuvanye hariya wambaye neza, ikuvanye hariya utanga urumogi, ikuvanye hariya ufise umugore wawe n'abana 10, 2, 3, 4, 5, ugeze ngaho, maze kugeza ngaho uravye wa mugore wawe ucubona ngo yere expire, ntago mu macinga. Bejo bavuga ngo ntabwo bakimacingana, ntabwo ari size yanje, ntabwo ari namba yanje. Ariko cyagiye mwaza muvuye muri Afrika yari namba yawe, none ugeze ngaho inambira katitse. Ibyo byose Imana izokubaza, warabaye imbura bwenge, waragiye mu mwiza, waradobeye. Ibyo ni wabihebuka garukira Uwiteka, izokuha ubundi bwenge bushasha, izogushira mu bana bayo. Umwana w'icyangazi yasabye ubutunzi sate mu mugabane wanje, arabuma umuvyeyi, atagira ngo rero agiye kuryoherwa, agiye mu mastarehe, agiye mu bintu bigezweho. Ageze arakubitana bwa butunza bujya n'ababujana mu bagore, aja mu bindi, arinezerwa, aja mu mabwate, mu ma club night, byose mwera ko mu buraya ajayo. Bimushobeye aja gusaba akazi ko kuragira ingurube, akazasangira n'ingurube, kandi umuvyeyi wiwe yarafise ibintu byinshi. Niwe yigira inama yo gusubira muhira. Umuvyeyi yaramwakiriye, aramwambika impeta, amwereka ko agarutse mu muryango, baramukorera ipari. Nawe niwava muri ubwo busambanyi, ukava mu rumogi, ukava mu busuma n'ubwicanyi, ukava mu gutora abagore ku bagore, ukava mu gutora abagabo ku bagabo, wavuye muri Afrika ufite umugore wawe, wavuye muri Afrika ufite umugabo wawe, wavuye muri Afrika iyo mico yo gutorana abagore ku bagore itabaho, ariko wageze ngaha ubyinjiramo. Waravuye muri Afrika iwacu ntabwo dutora abagabo ku bagabo, ugeze aho ubyinjiramo. Ibyo ni bya bintu byose bituma ubwenge utagira ubwenge. Ibyo byose ni ibintu Imana yanka. Ntabwo yadukuye muri Afrika kugira ngo tuze tuyiteze ikimaramare hano hantu, yatuzanye kugira ngo duhindure bene wacu, ibi biremwa byayo, abantu ba muri Amerika, muri Australia, muri Canada, muri Europe, muri Oceania, baretse Imana, bari bazi Imana kera, barayiretse. Bari baje rero baturabire kuko twifashe, uko twambaye, bari baje tubabwira Imana uko ikora, twebwe tugifise kumenya no kuvuga, tukibasha no kuvuga Imana mu kanwa, tukibasha no kuja mu rusengero kugira ngo tubagarure, tubereke ibyo bagomba gusenga. None twarashitse, iyo n'urugero nabahaye rw'umuntu atagira ubwenge. Twarashitse tuja gutorana abagore ku bagore, dutorana abagabo ku bagore, tuja mu biyovyabwenge, tuja mu busambanyi, tuja gukorora ipataro, tuja gukura impuzu twambara ikabutura n'ubujipo bugufi, tuja gutobora indimi n'amazuru, tuja kwambara imiringa ku maguru no ku maboko no mu mutwe no mu matwi no mu bwonko. Ibyo byose byaciye bituma ubwenge twaje dukuye muri Afrika tukibasha kuja mu rusengero, tukibasha kubaha Imana, twaciye tugwa muri cya giharuro cy'imburabwenge. Burundu Imana turayiheba, dusigara dusenga ibigo Imana twasanze hano hantu. Wabaza umuntu kubera iki tuje gusenga, uracyasenga, kare. Ati bijya byari byo muri Afrika, ati bwari ubukene bwo muri Afrika. Ati none nk'aho wageze hano hantu hari ubutunzi, usubira gusenga ibiki? Niwumva ko twajeje kugwa mu giharuro cy'imburabwenge cy'abapfu. Ni byiza cyane tugaruke. Imana iradukunda kandi iradushaka, iraturindiriye. Nitugarukira nezeragura twakiza amaboko yose, kuko umuvyeyi ntabwo yanka umwana agaruka. Tuve muri ibyo bintu kugira ngo tugire ubwenge, tuve mu bupfu tuze mu bwenge.
ni byiza cyane ko twubaha Imana uko turi, nimba dutunze tudatunze, nimba dufite amashuri menshi dufise make, nimba dufise akazi tudafise akazi, twubaha Imana, duheshe Imana icyubahiro, dusaba imbaraga Imana idukure mu byaha. Ibi byaha bidukwega, ibyaha by'umurengera, ibyaha bitwisha nabi mu mitima, intekerezo mbi, kwifuza kugira nabi mugenzi wawe, kwifuza gutwara umugabo wa mugenzi wawe, kwifuza gutwara umugore wa mugenzi wawe, kwifuza kwica, kwifuza kugiranira nabi, ibyo bintu byose dusaba Imana ibidukuremo, kugira ngo tugire ya mico y'iwacu ijya twari dufise kera tukiri muri bwa bukene bwa hariya muri Afurika. Benshi bavuga ngo kubera twatunze, twatunze n'ubwenge duca turabuta, tuba abapfu, tuba abantu batagira ubwenge. Ni byiza cyane rero ko dusaba Imana inkomezi, tugayisaba ikadukura mu byaha, tukayisaba ikaducanira itara tukabona, tukava mu mwiza, ikadukura ubuhumyi buri ku rurimi, mu bwonko no mu mutima no ku maso, kugira ngo twubahe Imana yatuzanye muri ibi bihugu, kugira ngo twubahe Imana yatuzanye, kugira ngo bene wacu bo ngaha nabo bongere bayisubiraho, aho kugira ngo bayisubire ko twaje kubavura twaciye tubica. Bararara bantu bari baje n'abantu biyubashe, bahaza ubwenge, bavuga make, batari imborerwa, batari abasambanyi, batanga urumogi, batari abatwara abagore b'abandi, abatwara abagabo b'abandi. None nabo bantu nabo byabafasha, bagasiga badutangarirwa. Twari tuje turi bazima tugaca dupfira ngaha, tugapfa tugenda. Erega kutamenya ubwenge Imana ituhara ko twapfuye tugenda imbere y'Imana. Muri mwebwe turabapfu, twarapfuye. Ni muze rero bene data, mutuye ku isi yose, mu makontina yose, mu mastate yose, mu bihugu by'iwacu, mu bihugu by'abasokuru, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, Congo, ibihugu bya za Afrika zose, za Senegal, Sierra Leone, za Togo, ziriya zose, ibyo bihugu byose, za Egypte, za Ethiopia, Somalia, za Eritrea, za Syria, za Israel zose, muze tuve mu bintu byo kubura ubwenge, twubahe Imana. Nitwaheza kuyubaha izotwubahisha, nitwaheza nitwashaka y'ama PhD turiko turashaka izoyaduha, nitwashaka icyo dushaka ubutunzi, nzahaba amadiyama biri mu maboko yayo izobiduha. Ariko nitwiyobora tuzokubitirwayo, nituja mu kaboregwa, tukaja mu rumogi, tukaja gushaka abagabo 5 6, umugore ugasanga afise abagabo 4, umugore ugasanga afise abagabo 6, umukobwa ugabona afise ngo abasore 10 ariko atoranyamwo uwo bazubakana, abo bose niko bagendana. Umuhungu ugasanga afise abakobwa 10, 3 2, ngo bose ngo ariko araraba neza kandi bose niko bagendana. Ibyo bintu twarahejeje kononekara, twarahejeje gutuma utwe twaracanganyikiwe. Dusabe Yesu ahindura ubwenge bwacu, aho bwacuramya bucuramure, aduhundi bushasha. Imitima yacu yatokombeye yishiremo amazi, yongere ibobere igume ibe imitima mizima. Tureke gucurama dukomeye, tureke kubagwa nk'ibijuju nk'abantu bapfuye. Imana tuyisabe duhundi bwenge, tuyubahe, tuve mu byaha, dukizwe, tubatizwe mu mazi menshi, dushire izina ry'Imana hejuru, twubahe Uhoraho, turabe step by step aho yadukoye naho dushikanye, turabe ibintu yadukoreye, turabe aya masaha turi, turabe uko turiko turibona, turabe kera hacu hahese mu myaka 10, mu myaka 5 tukiri muri Afurika, turabe tukigera ngaha, tugere kuri isa, turabe ibintu Imana imajije kutugezako. Ntabwo ari ubushobozi bwacu, si ubwenge bwacu, si imbaraga zacu, ni Imana yonyene. Ni byiza cyane bene data, tuve muri ibi byaha twinjiyemo, tuve mu mico twinjiyemo, tuve mu bintu byo gupfa, tuve ubupfu tuje ibuntu, kugira ngo tuzobone Umwami Yesu. Ni byiza cyane kugira ngo twigishe na bene wacu guheba ibyaha, tubivamo kabisa. Bene wacu b'Abanyamerika, bene wacu b'Australia, bene wacu b'Akanadiye, bene wacu bo muri Europe, bene wacu mu bihugu Afurika hose, ibihugu byose bituye isi, uwuzi Imana yibwire mugenzi wiwe, amwigishe kuva mu byaha, amwigishe iyo Mana uko ikora, amwigishe ko Yesu aje vuba gutora ishengero, gutora abantu biwe bamugororokeye,
gutanga ingero z'ibintu twakoze tukiri mu isi kuva turemwa kugeza iyi saha. Ntabwo Yesu azaraba ibyaha wakoze past, azaraba present, azaraba kino. Iyo wamajije kuva mu byaha aca areba past, arayifuta, ibyaha wakoze kera arabifuta, agaca harura ukuri kuramugororokera uyu munsi, aca agusha mu bana bayo, akagufuta mu bana bari baratakaye ibivyangaza. Murumva rero Imana iradukunda, Imana ni nziza, yifuza ko twamamaza ubwami bwayo, yifuza ko worship God, yifuza ko tuba abana bubaha, yifuza ko tuba abana bayigorokeye tuva mu byaha, kugira ngo tumubere abana beza. Bene data, basazanje, abavyeyi bacu, basogokuru, banyogokuru, barumuna bacu, basaza bacu mwese, anko, anti mwese batuye isi, karibu cyane kugira ngo tugaruke ku Mana yaturemye, tugaruke ku Mana ishobora byose, tugaruke ku Mana ifise imbaraga zihambaye. Imana idufiteho ijambo rya nyuma, ni Imana yo mu ijuru, yicaye mu bwami bwayo bwo mu ijuru, itegeka isi, igategeka ubuzima, igategeka ijuru, igategeka ibintu byose biri hano ku isi ni byayo. Ubuheze narababwiye ukuntu umunsi wo kugaruka kwiwe nta buye rizoba rigeretse ku rindi, aya maetaje yose bizomanyuka bije hasi, hazoba ibihe bitigeze bibaho, hazoba ibihe bikomeye. Ntuzomubara ngo jewe nkora ariko ndiga PhD, ngo jewe nkora ariko ngo ndashakisha amafaranga, nari ntunze, nari meze neza, narize cyane, nambara neza, nari ngezweko. Oya, Yesu akunda umuntu aca bugufi, akunda umuntu yigaya, agaca bugufi, akanka ibyaha, akamusaba ubwenge. Bwa bwenge yatubwiye ngaho umuntu atafise ko aba yarahejeje gupfa. Kandi nawe uri mu nzu y'Imana, nawe wamajije kusaba ubwenge, Imana ikabuguha. Ntusubire inyuma, ntusubire kwivanga, usubire wongere ugendagende ngo ntibaza gukubona. Imana irabirika irakubona, Yesu arabarika arakubona. Twavuze ko Yesu arabira isi yose cyarimo mu isegonda rimwe. Kira umuntu wese yaremye ku isi amuraba ku isegonda rimwe, isi yose arabira kimwe. Ibyo ukora byiza, ibyo ukora bibi, abarika arakuraba umunota ku munota, isegonda ku isegonda, yandika ripoti bazikrasa. Igihe tuzoba tuvuye muri mubiri tugiye mu bundi buzima imbere, tuzokwereka ibyo twakoreye mu isi umunota ku munota, itariki, isaha. Tuzokwerekwa amafayili yacu aho bayakarasije mu ijuru, tuzokwerekwa amavideo y'ibyo twagiye turakora tukiri muri iyi si. Ni byiza cyane bene data, dusaba Imana ubwenge, tuyisabe ko idufashe tuve mu byaha, kugira ya mafayili mabi Imana yatuririye ate mu muriro ikarasa amafayili meza. Murakoze cyane. Twese hamwe twifurizanye kuzohurira mu ijuru, twese hamwe twifuje kugira ubwenge, kutagenda nk'abapfuye, kumera nk'abapfu. Ndabifurije kuzobona umwami Yesu, tukicarana nawe mu ijuru, yagiye kudutegura ibyicaro, aho yagiye kutwubakira amazu yacu, aho tuzasangira kuri tebo nini cyane dushima Imana. Kaze cyane, ndaryohewe kongera kuganira namwe, ni byiza cyane. Twungurane, tubwirane ijambo rishobora kuduhindura tuva mu byaha tuja mu bundi bwiza, tuve mu muco, tuve mu mwiza tuja mu muco, kugira ngo tuzobone Imana. Kandi cyane abantu Imana yagiriye neza ikatuzana muri ibi bihugu yaduteruriyemo, yatuteruye mu biganza byayo ikatuzana. Kabisa tugerageze kugira ngo natwe dukore ibishimisha Imana, tuve mu bintu by'urucangatirane, tuve mu bintu bisize ubwenge by'abadayimoni mu bwoko bwose. Dusabe Imana ubwenge, dusabe Imana imbaraga, dusabe Imana duhe imitima mishasha n'ubwenge bushasha, aho ubwenge bwacu bwacuramye ducuramure, aho imitima yacu yumye yongezukemo amazi yorohe, kugira ngo tureke gukurikira ibintu by'igihe gito, twe gukurikira ibintu Satani adushukisha, aduhendesha, kugira ngo tuzoze gushana nawe muri Gihonomu. Dusabe Imana imbaraga, dusabe uburinzi, iturinde, ifite uburinzi bukomeye, ifite ingabo z'abamarayika amamiliyaridi n'amamiliyaridi yo kohereza bakaturinda, kugira ngo tuze turareka kugwa mu byaha. Ifise ukuboko kurekure, niniya cyane, ukuboko kwayo kuraturinda.
ni byiza cyane kugira ngo tutahure, kugira ngo tube abanyabwenge beza, tugire ama PhD, tugire ubwenge bw'ijuru, kugira ayo ma PhD yacu azoherera muri iyi si tube dufite ubundi bwenge buzotugeza mu buzima butazohera. Karibu cyane abantu babashe kumva iryo jambo ry'Imana ryagufashije. Urashobora gufuka amahuri ugasenga, ugasaba Imana ubwenge, ugasaba Imana kwigukura mu byaha ikagushira mu muco. Urasenga irabigufasha kuko irashoboye. Ni umubyeyi wacu twese dutuye isi kugira ngo tuzobone Imana. Abadafise Bibiliya ziraboneka. Bibiliya irimo ijambo ry'Imana rishobora kukurongora muri urugendo rwo kuja mu ijuru, rwo kuva mu byaha, rwo kumenya ubwenge. Ukaza urasoma, ukaba ufise n'abakozi Imana mwegeranye, ni benshi cyane ku isi yose irabafise, bakaza baragufasha bakakwereka ukuntu ugenda uraduga kugira ngo umusesi aje gutora ishengero muzemu aza gutore. Kandi ntabwo ari uyu munsi, ntabwo ari ejo, ntabwo ari umunsi yaravuze ko ukuza kwiba zoza nk'igisuma. Ntituzomenya ngo n'ubu yoshika, no mu isaha izayoshika, ariko twebwe ntabwo tuzi igihe azoshikira. Yavuze ko azoza nk'igisuma. Urumva umuntu aza nk'igisuma, nta muntu amenya igihe azira. Nuko aba twiteguye, tugasaba Imana niyaza kudutora azadutware, adukize ibyaha, adufashe muri urugendo rurimo ruragoye, kugira ngo tuzobanze gupasinga iyi si dutuye, kugira ngo tuzoje kuba mu yindi si nziza. Murakoze cyane, musigare n'Imana, tuzosubira mu gutaha. Mwirirwana amahoro aho bwije, musinzire amahoro aho bukeye. Umunsi mwiza. Amen, amen. Reka dusenge mu gusezerana. Mana yanjye ushobora byose, Mwami w'ijuru n'isi, turagushimiye kuko uri Imana ikomeye. Turagushimiye Mwami Yesu ko ijambo wahumetse ryari kuvugwa n'abamarayika wabashije kudushoboza tukayishikiriza ubwoko bwawe butuye kuri iyi isi yose. Mwami Yesu, ufashe abantu bawe abaza kuryumva bibagirire umumaro, kugira ngo bibashe kudukura mu byaha, bibashe kugira ubwenge, tubashe Mwami abantu twese waremye batuye kuri iyi si, uduhe inkomezi, iri jambo ridukure ahantu ridushitse ahandi, kugira ngo tuze tukubone Mwami Yesu. Ibibazo tugusabye mu izina ryawe ryera. Amen. Turagushimira wowe wabashije kudukurikirana, turashimira wowe wabashije kugerashira kugira ngo urugendo rwacu anesha kuri benshi. Eka yavuze ubwenge bwiza buva ku Mana. Eka ubwenge bwiza butangwa n'Imana. Turagenda ku ishuri, ariko nubwo tugenda ku ishuri n'ubwenge tugenda kongereza gusa, cyangwa tugenda tumenya ibintu n'ibindi by'aho ku isi, ariko ubwenge bwiza ni buva ku Mana. Niyo mpamvu mubona yuko ubwenge ushobora kuvuga ata bwenge ufise, eka mbere n'ubwanwa ufise ukabona gufata bivanye n'uko Imana yakuremanye. Ubwo rero Imana ubwenge bwiza ni buva ku Imana. Yatubwiye kandi aravuga ati tugishike hano abantu benshi baje bafite amapromise menshi, bavuga ati Jenny nashika hariya nzakora ibi, nzagera nzagukorera, nzagera. Eka warisongesha, ariko ugasanga bigakomera. Abantu baza gushika hano biracameze kwa kundi cyangwa bimeze gutya. Ubwo naho umuntu yokavuga ati bimeze bite, ya promise na Imana ndayikurikirana cyangwa bimeze gutya, ndayikurikiza cyangwa bimeze gutya. Ubwo rero ubuzima tubayeho no kugerageza kugira ngo ubuzima tubayeho ntibuhindure utandukana n'Imana, bivanye no kubona ibibazo byagabanutse cyangwa bimeze gutya. Ibibazo biratandukanye, ariko hari umuntu aragera ashika akavuga ati bora ahangaha, ariko rero ntucuhe Imana kuko umenye yuko byose ari Imana ibigukorera. Ubwo rero turamushimira ababandanya kudukurikirana. Ubwo azosubira kuba hano umunsi nk'uyu wundi wikurikira. Ubwo tubifurize ijoro ryiza, eka n'umunsi mwiza bivanye n'aho uherereye. Mugire ibihe byiza, murakoze.
90 TV iragushikiriza ibiganiro bitandukanye, inyigisho z'ugwaruka gwerekana impano zitandukanye kugira uzisangire n'abandi. Kwizera 90 TV irigisha abana ibintu bitandukanye. Kwizera 90 TV turagushikiriza utugenegene eka n'ijambo ry'Imana kubwinshi. Kwiragiza ibiganiro vya Kwizera 90 TV mu nshuti n'abagenzi. Kwizera 90 TV, Kwizera 90 TV iraguha n'umwanya kugira ngo utange impanuro kugwaruka tutaravye aho uherereye. Kwizera 90 TV makes life better.